Azo turin hatchek bial tu member zom tak pu robot rumoy roite lo somang. Pu speaker kalome. District Council and Minority Affairs Department chang tu za omtak chana ta na ka zo na chu tun na ya sarkar thar din nuwa Autonomous District Council Pathum te Internal Affairs and chung ko rural chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council Affairs and District Council and Minority Affairs Department ain rolem tini e Chang turin District Council and Minority Affairs Department chang tu Minister pu sila sa ibungay lo somang. Pu speaker kalome hatchek bial tu MLA purbat rumo ya roite zo na chan na chu tiang hiani Autonomous District Council Pathum te Internal Affairs an chung kororel chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council and Minority Affairs Department a enroll riat anilo ti ani e Zo belna zo turin azo na itu puro bat rumoy lo somang. Ole speaker kalome ne kan share theu angin Autonomous District Council Pathum te so India Constitution 6th schedule to the Constitution of India noya thu nei na rang nei an nia kan share tangin kai ni 7th schedule noya state sarkar chuan thu kan nei ya so tiang chuan an mania in real bolan mania rural na fel tak te pon nei an nia tin and Constitution and Conduct of Business Rules te po an mani chung ko chungchang an in real bol na tur CCB rules kan ti mai thin kha an ya ti chuan tun na ya hian hei be se lo takin kan shevek lo ka ria kan host te po hian pu speaker kan sia ta tulin ka ria a hei kan member za om tak pu RM chakma pu rasik mohan chakma ina CEM ni chunga MLA ni bok la ya hian Office of Profit dan bo chiang dewa puin so called notice pe kania hi governor instruction ni chuan kan governor hian dan hi chiang chia lo mani o ti hi a position za omvio na governor ming timela depo han lamri la India dan pui kan en chuan Office of Profit chungchang hi an Article 191 Disqualification thei dan phung pu speaker India dan puya hian in ziaka tin a disqualified dan tur chu Article 192 chiang takina in ziaka chu ta chuan Office of Profit pu speaker rem ti na in Office of Profit chungchanga in disqualified tur chuan governor in atithaya mase governor khan ECI approval ala ka ngai ni hi chiang dewa ka rian na chu keima chungchanga po kan ZPM u now 10 Office of Profit bo chiangin governora complainant thena governor in ECI a thena ECI in ruling feltak judgment on siama thiam ka chan na te kha chu kan riat vek kha tin kan sarkar chunga po hian gazette copy te governor danangin governor thuchuak le ECI thuchuak gazette copy minan chua sakte kha kalom committee kan suitel duwa chu wang chuan pu RM chakma a hi so cause notice hi DCMA department na peturan lawang an lung oi lawati swalte nei ni chuan a thlen na tur dik taka thlen tur ani mele ti kha kan soi duwa chu tiang tho chuan tun na ya tho LADCCM pu vizir sanga chungchanga so cause notice nge ka hrechi alawa engani court decision bozuin DCMA tangin riat tir na nge so cause notice thomo na pu speaker pe kania hei hi DCMA hian so cause notice pe engamo lung oilo na nei ni point a chairman a sok thlen tur ni na langa LADC chairman a
ตัวตั้งชวนเชียร์แมนชวนอรวนดูชวนgovernor อรวนตัวนี่จู่วางชวนแห่งโซโคสโนติสหันินเป็กเต DCM ที่ฮีenroll เรานะ governor enroll นั่งเอที่นี่ที่ฮักันส่วนนั่นเล็ดเตียงก็ส่วนน่าขัดส่วน governor enroll เราที่นี่เช็ดปุยแล้วที่เอาง่ายเราที่นี่แห่งปฏิเคสาเฮียน governor เฮียนเฮ็ดตัวเฮียนที่มีที่ฮักันส่วนนั่นเล็ดนี่ง่ายเดียว governor นี่นะเช็ดปุยตีขันหม้อส่วนนั้นเบอร์ชูทุกสิ่งที่ท่านสวยเวดง่ายที่ผมเวียเชื่อเทียมทั้งง่ายเนี่ยมินิสเตอร์บิลาไปสวยเวดทุกค่ะ district council จุ่มสร้างนี่การ assembly เฮียนี่ทุยตักให้การสวยที่เราแต่พอไม่ถึงพอดีเสดาเลดูนลำปังไก่หน่อยที่ละเนี่ยเหตุการณ์ทุยตักการสวยที่เราไม่ถึงจอห์นสุดเชียงไง governor นี่เสียปุยDCM โซคอสน์ที่เสเป็นมีที่นี่ค่ะและจบเป็นแล้วจบตัวนี้ผู้วิมาสอบตัวลุงเลยโน้ตเบลตุจอมตักเราซ้อมังผู้ Speaker กลมกัน District Council and Minority Affairs Department สังตุ Minister ดวมตักผู้ศิลาสวยวุงชาณตานักโจเบลนัจูมารา Tribal Hostel เดลียสักตู Article 275 หน่วยซุ่มสังสันโตหน่วยจัสริจวงอัมหุ่นพอADCน่ามานิสุมาโนเลโตค่ะเอ็งติกาสักจันตูเงตีไลค่ะกะโจนานี่กะโลเมจะเป็นแล้วสดตัวนี้เราไล่เวสบิลตูเป็นแบบจอมตักผู้ซีงวนเลียนจุงเราซ้อมังผู้ Speaker DCM เนี่ย Minister จอเบลนะกันจอดูจู DCM DC and Department here ADC ten here na aikal chorlo chungchang DCN report turin ariatir zona azotem zota se engdan lo sanin nge azo min hil thayem tiania panhina chuan date ni sari thani sang ni la som ni la pali pu Speaker ipal na in memo number A60011/1/2019 DCNMA Deputy Secretary Lekha hi chang lauta se DCNMA hian engtin nge ati don kha aikal report tura DCNMA in District Council te nuayan staff te aikal lo azona kha ka zo bel na ni sinang kan ngai thak tak han pu Speaker claim te kan sebel lokanga so lai autonomous council te so dan ran ne ding ania subject an nei venity hi kan riat sak apoi mo khop maya so tilwa helai tanga department pakhat ang maya kan ngai ni chuan a fellow in karinga autonomous council te hi India dan pui noya ro rel na ran nei an ni venity so kan riat sak fo thakop in karia halai ka ka zo bel na niมันเป็นที่ช่างตัวนี้ District Council and Minority Affairs Department จังตู้ผู้ศิลาสวยบุงเราซ้อมังผู้ Speaker กลมอาจารย์ในตู้ผู้ระบาดรงโมยรอยเตะจะเบลนักขัดจูให้ลายกันชานาตังคันอาฟิอาเฟลไฟวิวมายGovernor ทุเปกนิลวินตีขานเองกิมคารอนช่างฟินกับเฮียซึ่งวันจันทร์กับนอร์เรียดปุยนะอังเซลินกัลอังอายะเต็นปุระสิกอัจฉริยะพอเฮียนเอ็งเมอ clarification กับนอรินอัมโมอังอินเลขาพอฮิกัลตีรันตีข้ากัจฉานนะนิตาเซละเต็นลุงเลยโน้ตเบียลตูMLS อันตักผู้ MST จอนักข่าเนี่ยมาราต้นมา District Council ตันGirls Hostel เดลียสักตูร์จุงจางค่ะอันนี้ตาเฮียนอันมานี่มาลักนั่นเลี้ยวอันนี้มาอันลาอามารถจูนัทโตไทยอโลนิคานฮาร์สัตนะอาอมาถกตูร์จุงจางติดจวนถกไทยโลวินถกไทยโลวินเรงติดจวนสรการทาร์อโลเปียง
sarkar thar chuan dang lam na mi pui te mu turin ron lan chu tira ran takin boy pui tu mara te ne na na tho na hi thok tura ti an nia tuna hian malak na akal chome ka ni ti kha ka chan thiam dan ni sela tin heta punguna ron zo na kha ADC te ange ni aikal chungchang le kha thon ani em ti kha ni kan thon ani hei hi DPNAR atanga le kha kan muangin ADC pathum te ne na hian an mani nuaya aikal an omle omlo report turin nisari February sang ni somni palia khan le kha thon chu ani tin DC and MA chungchang bi khi chu GAD na min zongin report po nil ti pek ani bokani helaya hian kan soi zau deuh du chu min lo kha thiam sela aikal chungchang hi sarkar thar kalphung thar sarkarin ni za chunga ti tu 100 days priority Mizoram Chief Minister zaom takina apuan zinga mi kha ani tin hemi ba ka hian kan zawai hian Mizoram chunga cheng Mizoram chunga omle khosa kan ni veka tin chu tiang chuan District Council and Minority Affairs Department po hi Administrative Department kan ni boka chuta chuan Administrative Department kan ni angin ADC pathum te din mun aikal chungchanga sarkarin ahriat du te khretura zo na kan zo hian an thu nei na vachu tum na emo kan felowani chu ni sela tin mi ba ka hian enge ni Executive Secretary te direction na petheim ti ang deuh khanin ka hria kalu chin chia dana khan khalai po khai tiang hian toite in han chang don ta ilangin Under Secretary DC and MA in le kha hi a thon chua kan minga thon chua ania kha chu I thudik ania mo Deputy Secretary ta hian enga mo sarkar kalphung hi hriat chian tok lo na omani mai omang ti kha ngai tu na omani a chan chu higher authority higher official ten file ti tur anti angkhan signatory an ni angin le kha khan an sign lo thei lova an sign chu pek chu ani thrina heti ang le kha hian atu bultan na I am directed to ti in I'm tran tang pui thrina directed ti le thu mal oma wang khan helaya executive secretary te le khan wa thon na le kha ngani aniam zok lower post zok te khan direction an va pe ti na ni lovin I am directed to the man khan thu nei tu sang zo kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti kha ako kani I am directed to ti kha kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti kha ako ka chu kan fiat thiam po atha ome point of clarification kan minister hi ne adem chuang lowa District Council in Real Bol so kan set thiam puya poimo khoping kan state DPNR in and staff recruit chungchang ate and administration chungchang ate son ain rol turin nilo an mani dan from nei RR recruitment rules te po ne ya CCB rules po ne ya aran perfect tal ania amaro su sarkar kal phunga chuan deputy secretary ni mo under secretary ni mo chuan enga mo thil correspondent omchon avathon turani mase khatilowa a staff te
chungchang thu ai kal omle omlo kha state DPNR department hian avak kumsan lawani ti lai kha kan sia ta thakop mai hei Mizoram chung India rama kanoma state rang kanoma state rang thune na omani department so lai so na autonomous council the Mizoram chung Mizoram chung mani speaker so lai so constitution India constitution omani ti lai so undermine lai ta na kal puingo ta kha akal phunga ni lawani ti lai kha zirjiang zok se kan ADC ria ti lai kha speaker min sia sakse malama kalzel na po khalai kha inchu ti rim rem kha ti rim rem ti lam ni lovin kan thu nei na chi nei hi kan siat ve tha ni mani pal pela chiande palva sikta lemo davat lota le kha zo du an thar de wang subject an nei ve an subject ni na chon thu nei na nei ni ti lai report peturin kandil mai ani an thu nei na kan wa chuna ni eng tang lo report yang state a chuan enge an din huna ka Mizoram sarkarin state service an ni lawa DPNR hnuai appoint an ni lawa council thu nei na almani nan ne final speaker point of clarification speaker zobel na khan khoya tangin nge salary an la ka tu thu nei na manom lo ti la ya kha consolidated fund of the state tang sum la te hi thu hnuai an omani ti la ya ro chu sia se Report 7 Minister Khan. District Council tan kakachu arhan pa pek liaw an ni heta tuna pokal dana chuan State Finance Commission panhinain rotna siama local bodies tetan chu poisa apeka tung chuan hau an la ani kalai kha sia thiam ta ngai Minister Khan chan zo ti rang hota ADC pathum te po hi Mizoram State sarkar nuaya an nia ti chuan kan sarkarin aikal chungchanga an din hmuna kha hriat adua Namas council an mania put ke ding an ni kan ram chung ni kan ni kan ram chung ni wan an ni lesen ta sulkhan chu ram chon administration po dan ram chung ni kan ni ya district council subject go ma state subject go ma central parliament subject hang state go ma kalai kha ka tingoda palchi ni lo ati tur ati ani zo ADC te nuaya eng ange andin hunakha kreturin administrative department ani angin zona zot mai ani an rural na han avain rollo chu zo ka chu kan enga tanga hiat ve into chu DC ma chung tanga hiat administrative department kan ya DC me te ka chu ka tu na kan dan ka pas thina po hian hunakha aikal din hunakha Mizoram hi ani thini pu speaker lai ka chu wangin ADC te po chu din kretur chan zona kan va zot mai ani chu kan khalai kha chu ingai dan kha adik fam kim big lo ole kha fiat chu chu ka chan na ni ole alo om nie kan member zom takte kha kan house leader in nge sei du ani test sei tu in lo so speaker kan sei du chu sina khan hasek bial member zom takina ron zona kha tuna hian kan MLZ nga MDC ni kopte an oma chu governor in angai poimoni an mani district council chunga member ni kop oilo na dan an nei ve ni ome tin he hausian kan sarkar hian an nei bokani chung dan pani chu an bo chian ni ala na wangin file hei hi zo chian turani aron tia governor thupe kakal ania ti chuan an lo bo chia ania disqualified thei tu chu election commission anilo khulama thena ngai lo kan speaker hiani kan speaker hian adu chuan a disqualify nga a khongai deuh chuan disqualify lo anga thunei na nei tu kan speaker hiani kha han soifia a tra in ka ria tin kan district council kan speaker in office of profit nuaya dan bochia a disqualify it is qualified in dan kha kan house leader hian min thil lo sela va thaw ole speaker office of profit lamani lo dual membership lamani hei thu randai ni khan kai noi chen lo wa azo na zo tu kha chiang lo 7 schedule ta kharon soya 7 schedule ta chu union list concurrent list state list so na dai ani til hi ria chian de wa tha
Speaker, in district point of council clarification. khachu thu Please. oi lo ti khachu om lo nia Speaker, please. kan hria do Point ni of kan zot ve clarification. pokang chumale District Council chuan CCB rules kan nei ve. oh MDC le MLA te MDC le MP te akop the ani ti chiang ti giak. oh chu Mizoram state hian kha dan ve tho kha kan lo pasa chu abo chiang e chelo ti kha governor in hedua chu wang chuan in soifia na chan sa pe ni ti chuan na to pa thu chu ati tluanga ama ro chu MLA tanga ban thei tu chu kan speaker ni danan bo che chuan ale ni he subject hi soi lo bom khop ma ni thil hi ani dan riat zel ta hi tha a ne kan house leader sen khanin thil pakhat kan riat tu chu tu ra kan soi pol deuh leka Office of Profit chungchang le dual membership chungchang khania Office of Profit a chuan governorin a enanga thutluk na policy mai lawanga Election Commission of India ngai dana zot turni ti chuan governorin a tul le thati a case zirin a case an enanga hei hi disqualify omani ti chuan disqualified hei tu chu governor ani amara chu dual membership chungchang a chuan kini khan Disqualification of Members Act 1975 kan nei ni khata khan exemption list a chairman vice chairman member of the autonomous district councils ka oma omje chu MLA poni theya MDC member poni theni ti ani ma se 1986 a khan amend ania chuta chuan chairman vice chairman member ti kha thlak thlengin chief executive member ti in executive member ti na thlak thleng ani chuan 2006 a khan amend le ania kha principal act 1975 act article 4 kha a delete tani au omit tani dual membership ni theira kha pai saktani ti ani ama ero chu ti role chuan member zom takte house te kan ron du chu heng thil hi thil omsania keni na voina kan soya danglam lo thei ani lowa chu wangin akal kong akal mek a ngaila Office of Profit chungchanga ngai tu chu gaf norania ngai tu mayang chutiangin dual membership chungchang ni pon akong zo maya chu wangin kan soi kha beng warnan mangila du tok kila thain kan ringa